Daniel Businge or Senior Wetlands Officer okurwa Ministry ya Mizi hamwe na n'eby'obuhangwa nagira ngu ehureegi neza kukorwa omu ihanga ryona okwendagaruza eby'obuhangwa ebyasiisirwe. Tukatandika n'okubasomesa twabasomesa tukatandikira district twarugaho twasomesa ha sub counties twarugaho twasomesa ha parish level na ha village level ikitukukora bakikenga kandi bakisagika ogwaraganise kukwata abo boona abari omu myanya y'eby'obuhangwa kandi nibija kujunanwa ati kitukudemarcatinga kine kitukukora kiri nko kuwoninga abantu kukuwolekya aho kakusinga bayimbagamba wade mutuwoninga titumanyire ekisaru kikanga nkaha ayi tukukoleka nembali kikanga then tujja kubaha mu obwire buturasanga kozide mu ensobi aho nibuturaga ko mateeka tukuha warning in writing bokubole tukuwa nitukuha tugeta improvement notice bokulemera kimu nitukuha restoration order naibo kubota gihondeire then tukukwata ntukuteka mu mbuga za mateeka. Wilson Mwiranda oridiso wa Kagadi owajwekera RDC yasima bebembezi hamwe n'abatuura ahabwo kwejumbira omuhorreegi. Please mbere kikondo kikuraba hona ohireho nkahati obotere mu misiri yawe obotere mu byokulya byawe noikirizibwa oberayera oije obisoromemu obitwale beitu otongera kugaramu ekyokulya ekindi kyona omwanya ogwo tujja kubantu kuorame ebintu bikwikirizibwa ebitakumaraho amaizi agari ifunka omukisaru kuyaho nikija kuba kibi abali kukora okubyara ebikondo nanga kukora omurimo ogwo bane bashishe emisiri y'abantu nanga bari kujiba nko kukibeireho aha rubaju rw'emitano ya forest reserve ya Kangombe hamwe n'ebibanja by'abataka okubibira emisiri y'abataka. Iva Asimwe Irumba ori chairperson w'akakiiko k'eby'obuhangwa mu district ya Kagadi nagira ngo abantu bashomesibwe kandi yashaba bebembezi obutajwanzya enshonga ejena n'eby'obutegeki kandi abantu cyenda twavuze bikaguzo ngukarohe abaire bankrochazi na muno abakuru mu government abantu abaine sente zabo kino exercise kijja kwata buri muntu wena oboli umukozi wa government oboli politician haiguru oboli hansi kasobora kasangwa oli nkrocha rundo tahirire kyo buhangwe kubana ibyo ntukuihamu okurjera ahiteka erukurebera eby'obuhangwa mu ihanga rya Uganda eryo mwaka gw'2019 omuntu wena orukuhenda ebiragiro ebyatirweho okurinda eby'obuhangwa nk'okufurra amabare agarukuba gatirweho nekiretaho omushango kandi ogw'okushashurra miliyoni 6 ninga okukomwa emyaka 12 ninga byombi. Amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebaze.